Hello Karbiang, welcome back to my YouTube channel. Kicengsi kado kawe Karbiara do ana pajatami nilihin benika samkardom na pajiriglo kardom. Karbiang long pen nong nab chitang long Karbilam kanarjan mate Karbilam arjana long kachiparjanun thegna abang phu akihai Vidya Singh Teron. Alang liputot non Karbilam kanarjana kimia long kachiparjanun 2.1. Labang solam kanarjana men lake Dunji Dunji. Dunji 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 Netalo Dunji. Jili rong aje along ililun kanu nang di ning soni nang rung ponji angdi dundi ti bining rong aje labang solam kanarjana long kachiparjan tu nabang pinake aki hai pi kanai ingleng pi labang so lunjir kilun alun se pe atum amen lake Karbi alun jir ki lun thek alun se pe atum lun se po Chandra Singh Dera lapen ke lun se pi Rupta Kropi alabang solam kanarjana long choreography ki thandun lapen ke makeup artist abang phulake aki hai Rupka Sen Hanse director of photography lapen ke editing abang phulake aki hai ASK Kramsa producer abang phulake aki hai Vidya Singh Teron co-producer abang phulake aki hai Songja Dera labang solam kanarjan lang ime pigji lapen ke alun jir sitame arjik me pig ili tum ka do ka vestame prabjin pen labang solam kanarjan kengkam kimi film production YouTube channel along sitame lang ponik long da prangpo lapen ke nang litung koman matsi aki hai Vidya Singh Teron alang likache parjan dun lam kanarjan mate lamarjan kilang ning kaching saming nai lo comment sa long tok ponik ra pachini ponik vekha video lang mesen bolote video bhal like sipira video bhan share ponik ra la poson tak thaka video kilang ponik long ver ja phan nili to channel phan kang hon pe subscribe ponik poposi ning chithelo tang te pinia video ke po ani bela kardom